Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan nga Adrian iti Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Napintas ken baknang ni Jennifer. Sana kas kanyak amarigrigat laeng. Ngem uray no kasta, saanak lataan na awanan itinamnama. Inaramid ko ti kabaalak, tapno laeng aklunen na ti datdaton ko nga ayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Adrian. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Congrats! Sikatin ang abak amis intramurals itaatawen. Bilibak unay kan ka, Jennifer. Syakpay ti ko nam, babe. Imbagakmat kan ka. Mga bakak. Kan may saan akayat ni daddy ama abakak? Panagkunak, saan ak amay bagay kan ka? Anya kamatan. Ay ayatan ka. Iso adi ka kumamat ag panunot iti kasta. Agyaman ak no kasta. Awan pagdanagam, babe. Sikalaan ti ay ayatag. Mabalin ka din ka umay ka ijabalay, inton malam? Ha? Taapay, babe. Ag-celebrate tayo nga rod, tasyak tinanghabak. Ken, kayat kaayam amo kadagiti naganak ko. Masapol ka di pa'y dayta? Wana, tapno amom dadadi kan mami. Naimbag ka na kaumay ka, babe. Wow! Bagay mo dahi taginatang ko ang maungkan sapatos mo, Agyaman ak, babe. Jennifer, iso ka di dahi ti boyfriend mo? Wan, mami. Naimbag arabi iyo, ma'am. Podno ka di tinangag ko itay. Asi ka tigimatang iti sapatos kan pantalon na. Iso ka di tinangusaram iti kwarta dinawat mo kanyak. Agsaysayang ka lang iti kwarta no kasta. Kwa, mami. Sana bali. Tasokatan mo't lang ni Adrian, inton maala na ti allowance na. Sige, mapan kay Jay. Takasaritak na ito alalaki. Mami, saan nyo kumamot nga ibabain ti boyfriend ko iti sangwanan dagiti bisita tayo? Kaya't po ka diti makaraman kanyak, Jennifer. Mami, amangan matnuan niya ti aramidan nyo iti boyfriend ko. Hoy, lalaki. Ha? Saan akasken ka ti maikari iti anak ko? Kita man tay tsuram? Agraraman? Ne, apay akas tatila ngam, Adrian. Kunak man no napan ka ijay ayan da Jennifer, anak ko. Nagawid ka matadakos. Kalaat nga minasim makiti tiyan ko, nanang. Iso ang nagawid akon. Ne, apay nga Awan ti pagdanagan nyo, nanang. Iturog ko lang. May katumat lang. Ay, mabiit lang. Urayin nakta-inak umutang iti agas mo, anak ko. Saan na, nanang? Adon ti utang tayo. Saan yun anayunan pa'y? Kabalak pa'y, mat? Ang kasanoon no kumaro ti sakit na. Sige. Siyak to nga rodan ti mapan umutang, nanang. Siya kon, agtugaw ka pa'y dita. Tamangan no kumaro ti sakit ti tiyan mo. Awan kwarta tapag pa ospital mo, anak ko. Ala, inakaon. Naimbaglaangan. Tanamati ni nanang itirason ko. Saan arumbang ama-amuan na tinapasamak ijibalay da Jennifer. Tamangan man yan tumanin ti ibaga na kanyak. Babe, pasensya kan kadagiti na ibagbaga ni mami kan ka. Okay lang, babe. Si Kamet. At to'y gayam ti sapatos kan pantalon nga inted mo. Isublikon. Ha? Ay, saanin Kukam daytan. Tapna damot pakalaglagi pam kanyak. Ay, wanam na kita. Ako ang amin. Panagkunak kat maudin da ito apa nagsarita ta. Amangan no makita datamanin dagiti dadakkel mo. Ket anyan to ti aramidan da. Babe,
Anya nga tano gumatang ka iti cellphone mo. Tapno uray saan ta nga agkit kita. Kat adalat ta komunikasyon ta. Nasayat day ta na panunot mo, babe. Ngam ikanak pa iti 2 bulan. Masapol ama kitang danak pa'y. Tapno da igatang ko. Okay, babe. Awan parikot iti dayta. Nakagatang ako iti cellphone ko, babe. Nasayat mo to kasta. Pakisave mo man nga rin ti number mo diti cellphone ko. Maragsa ka na. Tadamot langan ti cellphone mo. Wen ha? Tapno uray saan ta nga kita ka na yun. At dalat ta komunikasyon ta. Narigat namin no kanayon tangag sarita dito'y pagadalan. Tado ti matamang kitkita ka data. Wen nga rungad, babe. Mabalin ta ti rumwarsag paminsan. Tapno agbanding ta. Kasanungay no adda makakita ka data. Kat idanon da ka dagiti dadakkel mo. Sana bale. Amom, at the boarding house kon. Ha? Wen, kat saan to ama-amuan dadali kan mami. Sana bale? Tainton makapagturpusak. Kat makabiro kak iti trabahok. At danton pagkarit ko. Maaklondak tumat siguro dagiti dadakkel mo para ken ka. Apay ang nakalukat ti silaw iti kwarto. Nalipatam siguro nga enough idirimwar ka, babe. Siguro. Ala, umunag ka nga roden. Urayak pa ang makaunag ka, sakbay nga gawidak. Anya ti kayak asawan da ito'y, Jennifer. Mami? Itay kayo pa'y aboy-buyaan dita. Sandak ka di nakita? Kwa mami. Intulod nak lang ni Adrian. Narabyan kami ngamin ita. Taday naramid mi iti pagadalan. Ulbod! Kat si kamot lalaki. Ha? Saan ka di nga imbagak? Nga adaywam ti anak ko! Mami! Saan niyo kumamat akabilan ni Adrian? Adrian, agawit ka na. Ang mga nanyapay ti maaramidakan ka. Si kamot, Jennifer. Itad mo kayak day ta cellphone mo. No di mo kayak akabilan kamat. Mami! Apay ka di akasta kayo. Para iti pagsaya atam day tingar aramidak. Di mo ka di makita, ha? Pagsaya atak? Tapnam mo yung mami. Masaksakta na kitikastang araramidan nyo kanya. Agtal na ka dita. No di mo kaya't akabilan ka. Di nakpagpungtutan, Jennifer! Nay, adda ka matgaya man, Adrian, anak ko. Ha? Ano tapingping mo? Kuha nanang? Nakiapa ka kadimanan. Saan nanang? Naitugtuglaan. Mabit lang ang taagasan ta dayta. Saan na nanang? Ingkang arud manganan, anak ko. Sige, nanang. Anyat orasan. Awan pa'y lang ni Jennifer. Sapay 8:00 ti klase mi ita. Adrian? Oh, Pina. Ayan ni Jennifer. Apay adyak makita. Diyak mo. Awan mo't imbaga na kanyak. Pangasim, Pina. Ibagam ti pudno. Ipudnok ken ka. Ngam saan mo ko mga ibagbaga asyak tinangidanon ken ka. When? Ayan ni Jennifer. Umakardan ijay Manila. Kat ijay moten nga agadal. Anya? Kaano dang agpa Manila? Napandan itay agsapa, Adrian. Ha? Apay asan ang nagbakada kanyak ni Jennifer? Lima atawanan tinapalabas. Sipod na udi apa nagkita mi kini Jennifer. Nga maging gaita, isupay laang ti ay ayatak. Siyak nga tamat ti ay ayaten na ngaging gaita. Sigurado amaragsakan day jay. Inton maamuan na nagunod kung dagiti arapahap ko.
Adrian, anak ko. Nanang, Ne, naliday ka mat. kailiw ko ni Jennifer, nanang. 5 atawan asan kami nagkita. Maawatan ka, anak ko. Ngamawan mo ti maitulong ko kan ka. Biniro ko ti Facebook account na. Ngamawan mo't nanang. Aging ka ita. Mangnamnama ak nagsublipay ni Jennifer. Tawan mo ti formal break-up me. Dayta katirikat na anak ko. Kasanungay no adtan pamilya na. Mangnamnama ak. A single pa lang ni Jennifer, nanang. Sapay la kumatag kita kamin. Adrian, nangag mo ka di agwarwaras adamag. Anya day pare. Kursunada na ka ni Jana. Sino Jana? Tay baro a pulis mo man, pare. Anya? Sarding anak man. Kat no 5 atawanan asaan kayo nagkit-kit ay ti girlfriend mo. Di mo ibaga, nga aging ga ita, kat ni Jennifer lata ti ay ayatam. Agtrabaho takit di. Tila ibagbagam. Apay dito a restaurant ti pangananta, pare. Una, tanaimas ti makan ditoy. Saan na bale? Taas si iti station tayo. Siya kung ti agorder. O sige. Ijay likod ti pagtugawan ta. Umuna ako ni Jay. Jen? Si kakadiday ta? Adrian. Maragsakanag. Tanagkita tamanan. Mabalin ka diti. Agtugaw di taabay mo. Wala. Awan mo't bakas na. Kaano ka pa yan nagawid dito'y Bagyo? Kuna ni Nanang, ngayon lako yun jay dakkal abalayo dito eh. Wan, ila ko min. Tanagpaaramid kami iti baro. Iti kasta, as-asidag iti pagtrabaho. No kasta, dito ka nagtrabaho? Wan, kat, sika, pulis kagaya man, Adrian. Wan. Kat, sika ngay, accountant ka ka din? Adrian! Umay ka, Peter. Agtugaw ka. Peter, iso ni Jennifer. Jennifer, isumat ni Peter. Katrabahwat. Hello, Peter? Hi. Si kagayam tay kanayon nga istoryaan ni Adrian kanyak. Kasta ka di? Ala, mangan kayo maten. Amangan numabisin kayo. Agyaman ak tapinat gam tikid daw ko nga kita ta. Anya tayo ko na may bagam kanya, Adrian? Jennifer. Single ka ka di pa ilang aging gaita. Awan pa'y asawak. Ngam, addan boyfriend ko. Kasta ka di. Oh, apay ang naglidahi ka, iti imbagak nga addan boyfriend ko. Ay, saan? Apay ko mga glidayak. Maragsakan ak parakan ka. Anya jay ko naman napatag nga ibagam ko makanya? Lipate mo day jay. Kung kunaklang day jay. No kasta, saan ka naragsak? Tanagsubli ako dito eh. Anya ti kayat mo asawan? Awan mo ti formal break-up ta idi. Saan ka di? Kahit asawan day ta. Sika pa lang ti boyfriend ko. Pudno ka di day tang imbagam, Jennifer? Babe, mailiwakon kan ka. 5 taon asaan ta nagkikita. Kunaklakit din nalipatan na kon. Sana mapasamak day ta, babe. Mabalin ka di nga rakupan ka. Wala Ang mga numakita na ta ni mamim. Ang mga nutong pain naktumanen.
Awan pagdanagam, babe. Nagbaliwan da daddy kan mami. Manipod imakar kami ija Manila. Iso pa kiti nang ibagaa nga agsubliak dito Bagyo. Tapno birukan ka. Nasayat mo tong kasta, babe. Awanan tilapad iti relasyon ta. Wait, babe. Mabalin ka di sumarongkar ka ija balay mi? Ha? Sige, babe. Kaya't na ka nga na makasarita da daddy kan mami. Nay, papa naman ako. Sumarong karak ijay balay da Jennifer. Ha? Wala nang. Addadan dito'y Bagyo. Ay na, maragsakan aknukas ta anak ko. Ay ibagaman met kan ko na, tapo masyar dito'y balay, no saan abisi. Sige, nanang. Nabayag nga minan, asaan ko anakit kita. Oras siya, kailiw kumatan. Istrikto umat nga min dagiti naganak na. Iso asaan da palubusan arumwar. Kumusta ka ngay, Adrian? Nasaya at mayat, ma'am. Da kayo ngay. Nasaya at mayat, Barok. Agyamanak, taimay ka diti balay. Uray no adadagiti madi an araramidak kan kaidi. Awan kanya akong dagijay, ma'am. Agyamanak. Kat agyamanak mo. Tanauray mo pa iti panagsubli ni Jennifer. Kat iti da ita nga inaramid mo. Impanagnak mo anapudno ti panagayat mo kan kuana. Iso asaan kun alapdan ti relasyon nyo. Kat numabalbalin pa'y kuma. Agkalay sa kayon, Barok. Iti kasta, makita mi pa'y dagiti agbalin nga apo kumi kada kayo. Naaklundak matlaangan dagiti dadakkel ni Jennifer, Mr. Lonely. Kat nagkalaysa kami. Naragsak ti binangon mi a pamilya. Alakastan, ket agyaman ak iting kay panang idrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Adrian. Adrian, pagayam ko, daytoy pakasaritaam ket mangipaneknek. Ano talaga ada kayo tinaituding iti tunggal maysa, uray kasanupay ken uray asinupay ti agdepdep pa amang laped kada kayo, da kayo ket da kayon tulatta iti udi na. Ala, idawdawat ko ti agtultuloy a kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Adrian ti Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.